Masa, my own toy, Martin has here. My own toy. Ghana fire mobile. Ghana fire mobile. Share. Or a more my son tea, my new soon. Yeah. A man I team no your horse is you. Your horse is here or Ghana. Now, in I didn't hear him. Moody so we a minimum. A boy a pampum, no massa catayano. Mose Mayan Cassa. Yate. Mayan Cassa. Yate. Mimi, in himself will be drawn in penny in Brimois. Penny, new be or young from Swa. Utimis son and from so, no said there be a brabo me boy and from Swa brabo. Auntie, my main son, ya may. Nenye Kurumuha. Maybe Zamo. Moman for home in Futuro for the past 60 years. In Futuro for the past 60 years. We are still breathing dust. Ghana fuanya cancer. Omuntimi nya sika kra anko cheke. Se DNA ha omodoso. Ghana ni aye mopo. Ghana ni aye timid. Ghana ni intimi mbie na no expressing how because ye hran. Ye the poverty asha Ghana ni trimu. Poverty ye mudua wo ye mu. Ama sisi Ghana ni na ma. Onambrel se oyare. Enye hwe ohia adokura adwen no ama adwen na nkasa aye weak. Ghana for tempenten kwa. Ghana for twa agado. Ghana for hu amane. Ghana ebre the ordinary worker our Ghana. The ordinary Ghanaian eni ahoto. Debia mo increase nioma mo tunso mo to kanea mo to bibia mo to bibia mo ba mo to the ordinary worker salary so what is happening adana mo titi mo manfo sa den ti na mo yesa e den na aba enipakuo bi aform organization a friend political party ana mode nipa bi atoto ano ana mode bonkrofo kro masa 1943 ana san kwasiade no na mode wiase o enye ne a 1992 ye be tro constitution a nipa ni ate masa munim bibi problem amakofa aba no munim free education policy na mu implement ye no a training 4 million Ghanaians as they can read and write and understand. And in Pacho, Sisia illiteracy level no eba form. Nti Ghana for bebre ni teba. Timu hwe yi. Okwan amode Ghana for nam so na ya. Ti sa amanfo no start so mo complaining amomom complaining. Na mo hwe measures amodi begu kwan mu atimi dia solve amanfo no problem. Ba mamo ma eme attacking crofo no ensan kan kiro mo say omo ya okoka the ordinary stupid Ghanaian ya the political color ase na adwea Jimmy fo a ontime ndwen gayo na ukoye die beku wa bodam uti owuo mu sasuro owuo wa home mfuturo for the past 50 years ya wo de bia len out so ye mfuturo mebo ya wo hitim so na wone ya wo ugina gata no na watwitwiri wo se gata no condoms ni nioma gum anopa bia wo hell the hell is the gata that you paste ugina so twitwiri wo se no honey hell no wo fi ansa wapie and you this same person who says so be you are foolish usro so be usro wo biem wo na wo yare ko wo de malaria ko hospital na adwi sisi a wo be mebo what they call it like hospital and address say you will die. Also, you are getting mad. It's about time
Every Ghanaian must wake up. It's about time we wake up and speak. Masa, uni bibi. Ye yim penny for si wo media so. Nyase wo bedia so say, yeah, besumo mu. Omo besumo yen. Hey, my mention ordinary Ghanaian. Let me tell you something. Uncle Paul be also mayor president. They be a mekan somewhere among from my dream ba. Uncle Paul be also mayor president too. Omo do certificate abe pa e also wo ni adwumaye. Into metimi manage o man na maye. And ye dey property am also mo manage. And o ma twa ade bi a friend manifesto. Manifesto no ni ye hwe. E dey hwe o kan ma fa so manage ye company na maye. It's our company. And o ma ba no muntimi manage your company na. We have to address, we have to tell them, say, hey, fuck up, you are doing the wrong thing. Oko can the stupid Ghanaian. No, Jayo, we penina, onene kasa se ready award chide. Se wo boda ma fakoda. Wo, aha na wo be pempani die. Aha, wo pepani die afakwa asamando, oho na mpanifu anyinyi gu. Ready award chide. Penny. And I would depend atema unkwan na so amesi yawu tom yawu yadi owo mu se kan kwan na ho asem hwede awo kyerɛkyerɛ nya ha ne yetina cars de nkrofo ne nam bad road so na eku omo hwese ebon yawu ya ne yete he jimi se ahonhom na eku ebon bad road. Look at them. Masa muni bibi hell ho na musuro se ye ekɔ ho no ye se yaduru ho ye yaduru ho Yedru omunim ne o for your information samonte ya hell hono a musuro say ye kono yedru omunim ne ho mesi ho krofo no mpanifo no gebosia saa ti kromanfo na ya mobo hell ho yedru mesi makọ ho aba yedru omunim ne ho hell ho emfutron kwa ne ho hell ho monte ye wo hell ho ehia se wa form political party no ma wi omanfo no saa no ma jimi omo hell ho na musubusuro se mo beko no me kyerem ne ho me makọ ho aba me kyerem hell ho no hell ho aduane ni ho hell ho ekom nkwa na di omanfo hell ho malaria eku nipa hell ho omo ko school nyina de da fom e wo hell ho enti hell ho ni mukuro mu agana eye pepepepepepe a wajimi sati o ye ka kire so beko hell a wani abere a usu hell e da asema pani bia jimi na o ka kire da o ko hell ye beko ho se nti na mo se ye ko hell ye se ya agivisa ye ko hell hwe mu be wia ye ne ye beka mo asa be di atema kan mo de mamo kama no ntum ne amode aye for the past 60 years mama ordinary Ghanaian na ye mobo Ghana ni ntimi nye hwe Ghana ni ntimi njinani de bia ye beji ye ne ye yi ase Ghana ni beji na ne ye yi ase adan na ya sori ni ye bekasa inse sem pa butoya mu nsem aka kire no mu se beka de mu mpani nsem abehye yen so e wa ha hwede awo kire no beka se hey ene uyo obeku me se me babo me bakwasi a wanya 9 years obetimi the poison agu aduru the sign nsuo mama me anumawu enti se wo ye leader and now your political nipa na nia obetimi dia ye obi a oka no kra ni se obeku na you are a cheap person who when you when atia anka obetie no asopam na wasiesie asem na oka no ni aba ye yombe kokunu munya yo we mu de o ya o mbeba beku abuwe yawu hwe mini oru eku enra wawu brain in the cancer akunu eda asama dust akoniti mama na adwen asai wo se be kan kire me se manya ya beba beku mi kwase yawu dada o yenso mu wo no yawu dada hwe dia wo kire owuo yawu abuafunu mo tete amanfo no musa be kan botoya mu asama chom ne amunim ya ne se we mu de oya mbeba beku mu meku yen ni obetimi aya ni owuo dia wo ye cheap person. If what you can do to your fellow human being is to kill him there, me say wo ye cheap person because me ba wanya 4 years kwa betimi the poison agunso mama me anumawu. So if that is what you can do to your fellow human being there, then you are a cheap person. You are a cheap person. Who am ofa? They be a car. Oh, faso. But every day you complain. They be now complaining. Omo the political party, baby. I mean 1 year 3. No more the colors. I say again, and away they say, and away he. Unimu wako school. Amo famu pasi asemu free so.
nye sukuu na makode adi aso for 60 years na hwe nsi ye 60 years ni mutimi nya twe ma Ghana dan na moye Africa ye mobo bibini ye mobo too much ha muma yankan ha wo munya ya ni yankan ha what munya ya ni yankan ha se mutimi mwa ya munya ya ni yankan ha mo mekan ye toye data ni ye de kan ye kasa munya ya ni yankan kasa se munwara kwa minkwati okoye umbeku mumeku yan mesi munku nipa 30 million na musa nipa 2000 na aka na moye politicians no munku amontra kroma na monfa kru no eda asem moje 300 and something billion Ghana cedis e wo krom ha ena kroi nipa nya aduane ndi ena kroi nipa nya hospital nko enti anya mo aferie say 300 billion Ghana cedis awura oman mu na oman ya tete apansam sei Ghana ye nipa nko ye kwasiampani Ghana me say sa Ghana ye nipa nko ye kwasiampani oman ya timu de biada si ye de akohoma me Ghana fo muntie se ye bo akohoma ti se wo ne wo yerete na bosome na se afie beso na sika mo de be celebrate afene de betwa mo school fees de bia ukosre e wo wadanfo ho na wa sre saa for 60 years mpato so ye bema wo saa bema no edi be na se de fro unye kwase a nka wo ye kwase ampani me se Ghana ye nipa nka ye kwase ampani de biada ye budget ye kosre wa amanfo adwaso anse ya bedi enye ferie. It's only 2016 and a Ghana the budget a call parliament yanko pay falling donation from the support to your budget if I'm getting it right, and I will praise that government. I'm not doing any political thing. I will praise that government. Anumguasie akwaba mogu ya numasio mogu ya numase musi mutiase na monfere 304 billion Ghana cedis awura ye kromwa yenya nsuo numo yenana num samanfo momaji ye o yenya nsuo nom yenya aduane ndi yenya hospital nko yenya bibia anya Ghana fo wuo Ghana fo asehye bad roads na eku Ghana fo yenana num samanfo momaji yen ni ebre yesako kanso a omosi won fa atuo meku yen kan ho because ye kan ye how yada mo ase mumeku yan muku obi bia o kasa na afa munku am fakuro no na mene mese ya na mo udi se muku ye bye bye me beda